असीगी फोर्स मयाम जिदा नमखाइरगा अखोइन सबजुंग लेपगा नहाजिंग जिन लैब ngam I believe and I trust India can change. India da hong mama lak ngam gani je sigi CGP gi handaki laiba ko youth ki voice sidagi ko phol lakpa ama ngam gatra haiba gi thajaba dum lai democracy sigi magi khwaidagi phajaba machachi kaino hai matamda it allows rooms to correct mistakes shoigragadi shoigre haiba ngam bagi thonga se guts se akoi da laiba masu sangne ado democracy na ju mado akoi ayaba piba if you have done mistake shoigradi shoigre lale ayu ngakpi yu haiba se masi myoi bagi masatne and another we have a negotiation table akoi gi padagraba punna phamin naraga waroshin ama purakna bagi damakta wari sana namagi room je democracy de lay ani makse we cannot expect and we cannot see from this current government ji da koi uba phangda si da neba akoi gi protest mayam ama yehu mayam ama kholau mayam ama na singi mayam ama langna da ise si swai ji da sigi democracy na pi room ani je kwai da gi phajabu masat ni je lairi ba laingak sina sasan jina mase misuse towe sinadi mausana voice adum lakta bane because we are living in a democratic country we have our rights shoi ba potu sum thona ba hona bagi hakse lairi ba praja myam akoi da lai ona sigi lai ba matam sida kwai dagi luri badi karino haiba matam da selecting akoi gi electing a ruler legislature khanba se legislature khalak paje hujik si akoi ji inye kai je aidi jum haining aktre selection oina lakbai mongam toksil la are we openly exercising our right to vote as a citizen of India si akoi question namo osil la sigi nupa je sigi kendra jidagi kahlo selection selective type of democracy ama hairiba misak sing losing na pamba mi je si yoina ko gi select toroga laibangan bagi phibum mamda sum laksil lakpajena ngasi bharat ki miyam amadi manipur ki miyam akoi je awafam da tabane si onto onge haitara gadi praja miyam akoi je sida democracy amagi khwaidagi shakti leibadi praja akoi jine kenona NSNIM gi founder oibiramba akoi gi ming se founder do da mo adu notaba ngalingai gi ama Z Fizo Fizo na hayambam leiba numai da bullet ki mahutta paisa hoina kapa aba if instead of bullets in a gun, if it fires with the money, then the revolution will collapse. Rakoi je, voter je, ngasi di kay dore, magi hak to exercise to je hanbagi mahutta, koi gi lur haitare, koi gi sem komla dagi koi gi mitrang sana ba mina koi si paman na bagi damak to jadu to go sum singsin baje sigi type to singsin lagna bagi damak koi gi money bribe se si achauba issue mo oire sigi money bribe si ju amu now kamai to holai koi gi illegal oi base legal oi hella normal oi da base normalize oi hella how by introducing different kind of schemes scheme mayamang puthuraga money bribe se lisingama lising tara kunai na piba se sigi mahutta hujinga mo scheme moin on thore edana moina sanna reiba koi gi voter ji leiba natra ga voter bu singjinna ba magnet se si koi gi scheme moin on thoraga voter jingji da hujik haure manipur da du gi chauba
वेस्ट बेंगल दा बिहार दा अखोई सिगी मफम सिमक्ता सिगी अखोई चैनल सिमक्ता जो अखोई खन्न जगी बने मतमदु दा बिहार की अखोई नुपी दा पीबा अखोई सेंफम खरगी मतांगी सिदा अद सुमाइना इलीगल ओइबा डेमोक्रेसी की लइबा मान पामजब मिहुत खनगदबसे ngasi di अखोई लीगल लोमदा नॉर्मल ओइदबसे नॉर्मलाइजेशन ओहलागा वोटर मयाम अमा अखोई सिंगसिनब होनरपसिम अखोई याम लाइबक थीबनेबा सिगुंबा ट्रैप सिगुंबा लांगजे सिदा प्रजा अखोई थोंदनबगिदमक कुपना मिकुपना हुम सुना अखोई लाइबा बिश्वनाथ तिंगामदा जलाक सयोजा हौजिकी अखोई सोनम वांगचुन चथरगलिबा माकी अखोई खोंजंग हाइबा तारे मागी प्रोटेस्ट मसी लाकदौरिबा महैरोइसिंगदसु इम्प्रेस तौबने हाइनसु थमजगे अदुगा मसीदा अखोई लाक्चरिंगिबसे क्वेश्चन लिक्सिगी मतांगदा मयामसु हेनसु खंगनरे अदुबु मसीदा मागी अखोई महैरोइसिंगदमता रिस्पांसिबिलिटी लौरिबा ममा मपासिंग अमदि तोंगान तोंगान ओजासिंगी वखल थमोइददि करी फील तौरंगनी अइना ताकपि तंबिगिबा महैरोइ अमबो सुमाइना अखोई क्वेश्चन लिक ओइरपदगी मसा मथंदा वखल फाथाबा ngam सोसाइटी तौखिबसे एज ए टीचर अमा ओइना एज ए गार्जियन अमा ओइना करी फील तौबिरंगो जा आम राउंड ओइना तंतु थागतसरी लोइनना ngasiगी डिस्कशन सिदा कोई पैनलिस्ट होइना फमिनरिबा कोई मरुप अनि याम अनिबो आई अहनबा मक्तदा इकाई खुमना उच्चगे भारत की प्राइम मिनिस्टर बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर ओइबिरंबा कोई की लाई ओइग्रबा अटल बिहारी वाजपेयी ना हाइरंबा वही अमगक लई कोई की पार्लियामेंट कोई की थंबिरंबने माना वही से कोइना हुई से कोई की हुरान चंगप कोई की युम्बुदुना खोंगनबाइना हुई थम्बने अदंगासाई अदुगुंबा हुरान मसिना मनुंगदुदा चंगअगा इमुंगसिदा चंगअगा चंगप मतमदा हुईदुना खोंगद्रबा अदोइतादी हुईदुना हुरान मीदु मसक खंगी लोइनना हुरान बदुगी सरुक थुंगनब होटनबदो हुईदुसु याउ याइबसे ngасai प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ना होगी इंडिया की पार्लियामेंट की सेशन दा अदुमाइना थंबिरमी अइना लाक्सनिंगी वफम दी नीट की क्वेश्चन पेपर मथंग लीक ओइरकपसे कोई 2014 कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइना वसक लौरब मतुंगदा 5 times सी लेटेस्ट 2026 सी याम कन्ना मियाम की इहोम लापदगी अदुगी मतिक सरासन नगीबगी वाने हाना कोइना ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एआई पीएमटी हाइना चथरम बनी नेट की एग्जाम सी अदु 2015 2016 2021 24 2026 सही मंगाजे थंगना ना सिदा तोंगान मखलदा अखोई की क्वेश्चन जी लीक ओइगी अद ngасai लाक्सनी वफम दी सोनम वांगचुक नत्रगा कोक्रोच जनता पार्टी की अभिजीत दीपकी होगी लैरिबा प्रोटेस्टना अनदर साइड अमद थंगरगा गवर्नमेंट कइदोबगी दमक्ता इनिशिएटिव से सिदा लौबिद्रिनो सिदा अकाउंटेबल ओइबिद्रिनो रेस्पोंसिबिलिटी लौबिद्रिनो आइसे सिनि ngасai हुइदो मोय मसा यावना क्वेश्चन लीक ओइबसिदा मोय मसा यावरी हाइबसे बीजेपी की लैंगाक्सिदा कोइन उब फंगे अदुन मरम ओरगने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टिल साइलेंट होम मिनिस्टर साइलेंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन तौ होइना खोलाव मयामम लाइबसे मसी रिजाइनेशन तौदना अखोइगी ngakchau thekba ngakkanba अदुगुंबा मोंगमदा भारत की प्रजा मियाम नीट की एक्सपीरियंस मोर देन 20 लाख हेनबु उसितबनेना अदुमाइना अहन मसे थमजगे आई थीसिन जरकी मते करको मरिक सुबो फ्रॉम द फर्स्ट राउंड जब थबिरिसे अदु आई अनि सुबर राउंड आई बिसोनाथ लक्षगे जा लाकदरबा अखोगी इंडिया के हेबा तारे पॉलिटिक्स सिस्टम द मसी करी अहोंबा करी अकाइबा लाकपा याई हौजी हुसिक ओरिबा अखोगी धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर ना करी दमता साइलेंट लेरिबनो
तोान तोानब अखोगी लेजिस्लेटिव है तारे लेइबसिंगसिना करिदमक्ता तुमिना लेरिबनो महैरोइसिंगी मतांगदा मखोगी साइटगी पेंदब अखोगी कंडेम हाइबो वाहिसिबुक्ता हाइबो ngamdri amadi पेंदे हाइबो वाहिसिबुक्ता करिमता ngasibo phongdorpa leitri masida kari ahongba changes ama lakpa yai matung tarakpada akhoi yasi guardian singi makai digi teacher singi makai digi amari mairo singi makai digi apunba jina punjala matung da mathang lakadru election politics ki tam dari kari ahongba changes ama lakpa yai habtu ja last ani subaron on tham akhoi India si 91 rank akhoi corruption da 182 countries sida uji akhoina pham kan bangam jari basi 91 ni haitar corruption da akhoi ngasai khuding maksi gi horok pham je ngasai akhoi gi corruption je sidagi loina horok ka doine ar ngasai nit ki mamangi me gi tang ohum da thagni torom madagi postpone toraga 21 da thare aduga date 16 July sida exam ji haidopani ada India today gi court torakpada ngarang nan haidokhiba exam ji phawda out of akoi gi 720 sida nearly 600 above phangjagadaba angang se only 82 khaktang phangbagi leak oirapadai horaga haidokpa phawba se sida akoi gi system amuga manung ji da akoi suraga leire karamba system akoi gi amotpa yam thina motpa education bu lekha ta hanaba hotnaba bharat ki haugalaiba tungi yumbi oigadaba mayam amu hatnanaba hotnaba on Indian IPL line am leidana Indian akoi gi league haina premier gi football sanaba gi tawraga na mayam yokhatnaba hotnaba somdana mu Indian paper league haina education ji da tungi yumi mayam ma sengbat kadaba se si question league oiro ohelaga satra mayam ma education ji dagi nathai yananaba moi punsiu manananaba hojik leiri ba sakar sina yam kanna hotna da I haiba se akoi khangjin ba phai hojik yen biu India gi laiba political gi scenario ji da koi sum yeng bu matam da rajniti je koi hojik BJP na wa mangang ba matam da Pakistan pandaba Muslim pandaba sugo yauloi Hindu Muslim Pakistan sub koi ba tawrai ba mayam sigi barana soi ba mayam sothari ba mayam se si former Bharat ki yanan ba prime minister oiramba Pandit Jawaharlal Nehru da tainari ne my question is laksani ni wafam di Sonam Wangchuk si is a educationist scientist and the Raman Magsaysay award 2018 da piraga akoi gi world gi oina role model amane pidam nafam oi misak amane ngarang nan West Bengal da mayor gi da kaino election gi do matam da kara aba BJP gi nupa man hiring he is China's Asian hiring lura adra educationist amabu scientist amabu reformer amabu awang ba thak ta pukhatlaga punna phaminaraga leibak sigi anoba mayon namada sangsin hanbangam ba misak do now today chhatra singi damak tungi yumbi gi damak question gar hangbugi damak ma se akoi gi desdrohi ohalle terrorist ni hairim leibak ngsi daba Bharat ki mayok ta lepa every question hangu mi khuding mak se si system ni da question hangu mi khuding mak se Bharat ki mayok ta lepa mission ni you are a terrorist and high ngami ne what kind of democracy is this India is one of the largest democracy in the world is it the largest democracy we are experiencing right now अखोइना largest democracy ni hairiba Bharat ta leiriba citizen amoina अखोइ सिगी democracy jigi अखोइ drop amagi ising bawa koi thakbu phangabra ba sigumba muangi democracy jidi wang hangba yadaba democracy huran mena lusingba democracy huran bagu suglep lestri vote huran le
MLA huralle, MP huralle, naha mayam amagi question huralle. Still now, Ram Mandir gi paisa mayam ama dan to huran gi bagi huzik su phongpong sana Bharat sida thongdok ji thoi. We are very shameful. Prithvi gi leiriba laibak sing ji mamang da koi adugi mati ikai re mai thambam khangaktre. Si kanan oyan bano. It is only the work, only and only the work of the Bharatiya Janata Party ki natra. Moina tawwa phaba mayam lai. We are praising akoi thagal leba. Why sigumba laibak amagi walda khwaidagi missing yamba laibak amagi adusu youth na more than 60% hengalaba. Adugumba youth mayam ama namdanabagi damakta laiba lainga oitadi. We need to sense this government at the center as well as in different states of India. Dane koi sigi laingak se sigi koi ngakchau thep adugumba sigi laingak se koi hongdok bum sangne. Manipur ki miyam, Bharat ki miyam koi punna wakhan taminaba ma sangne. I am very surprised. Chigi cockroach aina thun gi basisu Chief Justice of India, Surya Kant, unemployment youth and who are giving message to the mobiles, they are just like cockroach. Bharat ki leiriba naha thabak phangdraba kangau naraba lairiti tamsi luraga thabak subong khangdadana punsigi hingbam khangaktraba naha mayam do ngasidi moina onjillaga cockroach haina koida haibiri. Cockroach is who make us cockroach, who make the youths of the India cockroach. Kanan no. Adudi laibak gi leiriba sarkar jina ohim natra. Education system bu laikha tahanba leiriba laingak sina pameba maramdi lairik hairuba mi jingna laibak tu gi oiba situation understand tawraga they rise and ask questions to the power holders. Shakti pai was in the question hangbangam bagi thonga se lairik haiba mi jing di lairiba. And Bharat sida lairik haiba mi yam lairi matik moina khanjari ba dugumba plan moina khanjari ba strategy khuding makse laikha tarakani habasi moi ubaduna moi gi matak da question hangbu khuding makse either amma natraga amma maran sijillaga phananaba hotnage basi yamba himself phaminariba yamba himself khudam mamana sigumba layak amada sigumba sasan namada sumna laigedabagi mahutta Bharat ki miyam loina na Manipur ki miyam akhoi se punna mikap di thoba jane sum uzabada hogi tumda mi hogdo bollu yi adagi handak ki NEET ki exam da Manipur dagi nearly 10,000 to 11,000 aspirants chhatra Iran thoe Abhijit ji ke laye 6 June da jantar mantra da dana hore kana gi damak sigi NEET ki thariba chhatra jingdu gi justice phangna gi damak question leak na gi damak single parent from Manipur, single student who are going to give the NEET examination, come out on the street, even press conference to Bungam Drasu, Dharna Ama Phamangam Drasu, protest on to Bungam Drasu, mobile folder, Kaino video Mazam to Shemaga, Yaninga Kola, Mogatum, Upira over. I was very surprised. Kari Manipur ki chhatra lising tarabu NEET ki experience oina laibasida moi gi damakta wangru nong suk wangru ngai pone sunu wangsukna chara hendana not only them AISF chhatra sangstan lusingba kaya ama yoksillatana Bharat pumbagi nahagi ihom sagalaba matamjida Manipur gi NEET thagiba chhatra Jingi parents natraga chhatra jingdudagi akhoi gi damakta justice piu akhoi gi damakta asumba phangalu ga ba kholao modaktang marattu da lobiram ta digo we will be very thankful akhoi aisa press meet tawjagi bani
सिगी नीट की एग्जाम की मतंग सिता री एग्जाम तौबदुसु गवर्नमेंट सिल्लगा चथोक चसिन की करीगी बस पब्लिक व्हीकल्स सिंबीदन खोतना अरापदगी लाप कईदब मागी सेंटरजिंगजिदा आंगांजिंगजि थिनबीदन खोनब अदुमाइना थबक पाइखटपियु आंगांजिंगजि विक्टिम ओइरबनी अदगी एग्जाम दुगी थारोगा फॉर्म सबमिशन तौग्र मतुंगदा गराइ भावगी जांगदा रिफंड तौरखरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना सिगुंबा मयामजिगी कंसर्न ओइबा पोट मयामसे वी आर डाइवर्टिंग समवेयर अखोई डाइवर्ट तौरगा लेरेबा हुजिक हुजिक लेरिबा सिगी फियमजिदा कोई सुम लेतारगदी हेन्ना हेन्ना सिगुंबा अवाबा हेन्ना हेन्ना खुदोंथिबा हिंबगी अदुगुंबा आथल लेरक्तबा मिसक अममम अखोइजे चौखलई मतिक सुम ओइरकनी जे मसी अखोइ सुम उबजे सुम फंजिलई अदुना वी नीड्स टू रेस आवर वॉइस अखोइ वॉइस मयाम अमा अखोइ थांगतपा म चंगी ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ ने अदुगी ट्रुथ तो नथैनब होटनबदनेबा ngसai system sida yauriba kangbu system sida leiriba kangbu who are getting the benefit khudong chaba phangniba system sida yauriba kangbu duna system je semdokpa je supam pamde maramdi moigi leiriba khudong chaba du mangadabani na adugumba system je honganji semdoksi na laujruba mayam sineba moina namjin laga ngasi akoigi awafamda tahalisi Shibu democracy की मसर लो शिबु लीडर की क्वालिटी लो इफ लीडर मोइतारदी डेमोक्रेसी सब लेबा मगी लूजिंग बम मोइतारदी that person must have the concern for the citizens मागी लेरिबा नागरिक सिंदुगी मा खनम थोक्तब्राब मियाम कोई लेरिजिबु मोइबु शक्ति पाहलगा अखोई मततम ओंजिलगा नैरंगबगी दमुक्ता सरकार जे सेमिब्राब Why they are trying to suppress our voice? अखोई voice नमगनब मोई कइदो वे होनरी नो अन सिगुंबा voice नमगनब होनरीबा losing the sing सिगुंबा voice बु मांगनब होनरीबा losing the sing पार्टी सिंग सिगी मथक्ता लैरिबा प्रजा मियाम अखोइना मतम चाना एक्शन लखत हौद्रबा अदुइतादी हौजिकी जनरेशन अखोइद नते लाकदोरबा जनरेशन लिसिंग सु हौगतप ngमदना दुम लाइखा तारग लेगनी हाइबसे सिमा अखोइ पुन्न खंगमिनसे अखोइ हुजिक थौदांग मयाम अमा लौब चंगी पृथ्वीदा लेरिबा चौखतप लेबाक सिंजी येंगबियो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाप मतमदा दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चौखतप पोरक नते करी चौखटपुरई बिकॉज ऑफ द एजुकेशन रिवोल्यूशन एजुकेशन की रिवोल्यूशन दुनने अमेरिका जापान सिंगापुर नॉर्थ पोल लेरिबा अखोई यूरोपियन कंट्रीज मयाम चौखटप फंगीबा एजुकेशन द फ्री एजुकेशन पीबा ngamiba शांति लेबा अमम ओइबा ngamiba because everything is the root से कराई दे लाख हाई मतम द एजुकेशन दगी लाख पनेबा अब एजुकेशन जे नंगदनब होनब मंगनब होनब आइना होनरिबा दुगुम लैयाक से मोइन पामिसदि कइनो एजुकेशन जे लेखा ताहनबा तुंगी युंबिरोन मंगनबा धर्म द युंफम ओइरगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानबा काउप अमगी मरक्ता हु कामजिलगा लैमिनरिबा मसेन दु फुगाइन हनबा सिगुंबगी राजनीति दुना खुदुंग चाबा सुम फंगलगा लैबसे मसी हुजुलिक लेरिबा लेंगाक्सिना पामे सिगुम लेंगाक्सिनेबा कोइना मरु फुन्न मुथतपम चंगिसि सि मरु थारिबा मरुदो कोथोगा फुक्तोद्रबा मयोन जोंगलनग्रबा हुजिक मरा तारगा भारत सिदा जगा खरददि लेइरबनेबा अदु लेइरिबसे मसि उजि यामतपम चंगी मरु फुपम चंगी पुन्न फुअगा लेइत्रिङै मणिपुर शांति लेरोय भारत तसु अखोई विकसित भारत अखंड भारत का है बीजेपी ने मंगरीब मंगलान से इट विल नेवर विदाउट एजुकेशन याउदना सिगी मंगलान से कइदोंगैदा मपुंग फाबा ngमोय जापान 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी द नत्रो वर्ल्ड की क्वाइदगी शक्ति लेबा बॉम्ब थादगिबा विदिन 20-30 years 1945 त बॉम्ब थादग्रबा मतुंग सही कुंथ्रा की मनुंगदा वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी की फील्ड जापान डोमिनेट वर्ल्ड मार्केट वाई बिकॉज ऑफ द एजुकेशन भारत
ब्रिटिश दगी इंग्लिश तंबजो हेउदबा सिगी कंबुजे ब्रिटिश दगी इंग्लिश तंबा हेउदबा मोइना हेउरी जिदि ओनली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मोई फाउंडर एवरीबॉडी नोस सोम द भारत निंग तमनब होनबगी खोजंग मयाम अमा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट संगिंगैदा ब्रिटिश की अखोगी पखुलोय ब्रिटिश द सपोर्ट तौरगा लैगिबा मयामदुना ngasi kaidore laibak si pairak padagi british gi shasan dugi matau dumuk ne ngasi akoina constitution 1950 da B.R. Ambedkar gi Indian constitution chatnaraba matung ngasi 2026 phawba koina constitution bu namjil laga misusing the constitution roji chu honari 543 Lok Sabha gi leiriba Rajya Sabha gi leiriba jingdi absolute majority phangwa अगोगी constitution सेमदोकनबगी लंबी रोम द मोइदी अदुम दोइना होई खोंग थांजिल लेब 240 कागी नत्रबा अगोगी बीजेपी ना इंक्लूडिंग एनडीए होजे 293 ने मोइना फंगिबा सिटसी नाउ 360 2.5 MPs सी फंगनब मोइ कन टारगेट तौरीबा सी टारगेट सी वोट तौरगा बीजेपी द लेपिगा कारखिबा एमपी एमएलए नागदरबा होजे 295 लेरिबा एमएलए एमपी लेरिसी अरे कराई दे लाप एमपी नो अखोइना वोट थादगिबा अखोइना वोट पीगिबा अदुगुम एमपी मयाम दु एमएलए मयाम दु नाउ कै दौरे हुजिक दि ऑक्शन लाउरे जीप कार ऑक्शन लाउबुदु माइना ने सिगी केंद्र की एमएलए 5 करोड़ नको थांगलु यारबा वेरी फनी पॉलिटिक्स इट इज अ वेरी फनी डेमोक्रेसी अखोई मैंडेट मियाम की मैंडेट तो वोट काग्र मतुंग फगी वनबा अदुगुंबा डेमोक्रेसी जे करम मखन की डेमोक्रेसी नो एमपी एमएलए लेनबई दमक्तराबा मोइना सरकार पाइरिसी मोइगी नमजब लेवल होटनौबा लेबाक सागतनबा मंगिन थाननबा हेना फब माइकैद पुननबा अदुगी महुत्ता Constitution सेमदोकनबगी दमक्ता एमएलए अखोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मसिंग सुनबाइना एमपी मयाम अम हुजिक मदंग मदंग थुगाइरपदा वेस्ट बेंगल करम फिबम लैग्रे तोंगान तोंगान बा पार्टी जिंगी एमपी मयाम अम हुजिक कमाइन तौरी क्वाइदगी लेबक फिबमना एनी क्रिमिनल केस ता करप्शन दा करी द स्कैम दा सिनब मयाम जे हेक सिगी पार्टी जी यावग्रबा सिदा संग्रबा मोइजे धुन अखोई संगोमना इरुजरगा अखोई करी हाइतारे मोरोंगौबा अखोई करी हाइनी गंगा की सिंगना चैखाइरगा पाप नोंग अमता लैत्रबा पुरा सांथोख्रबा मिगी टाइप तोइना तौहल्लेबा अन ngasiगी डेमोक्रेसी जिदी मार्केट प्लेस ओलेबा buying and selling of the MLAs and MPs इंडिया की फजग्रब डेमोक्रेसी है ना भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस मयाम इन सागलमीब भारत से गजीदी लोइरे कैथेन ओलेबा करम कैथेन एमएलए एमपी लैबगी कैथेन ओंखलएब सिगुंब डेमोक्रेसी जे मसी अकोई सेमदोकु मसंगी कनान सेमदोकदु हाय मतमदा वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल की अहानब लाइन यावरिब वी द पीपल ऑफ इंडिया जे सीना सेमदोक नत्रगदी हौजिक लैरिबा अमोटबा सिस्टम करप्शन छात्र की पुंसी मांगलिबा थबक फंगदबगी समेसा हेंगलैबा थावगी पोचगी ममन नोम नोमगी तांखलैबा मणिपुर दा अखोइना थेंगरिबा अवाबा लिसांग सिना थेंगहलोगे मखा ताना थेंगनदना शांति लैबु मफम ममा भारत मणिपुर ओहनजी हाई तारगदी वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम ओके ओके ताका चाहिए जा लास्ट राउंड थोई बे सुजे सु मखा तान कंटिन्यू तो तारगदी मसे कोई प्रजा सिंजे अमदी नॉट ओनली प्रजा तन महिरो सिंसु तो मति वाकिनि हाई बतायो जा दुगा मसे अखोइना तुंगी जनरेशन द सोयक तना बा खोजे अफब लीडरशिप खनबा अमदी पब्लिक ता कोई मिकअप थोन बसे मतौ करमना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯖꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯜꯂ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ CJPꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯦꯅꯤꯖꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ CJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯚꯤꯖꯤꯠ ꯗꯤꯞꯀꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯇꯥꯂꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯄꯥꯡ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯏ ꯕꯠ 2-3 days and they got bail and come out ngasai sagalaiba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ I believe and I trust India can change India ahongba ma lakpa ngamgani je sigi CJP gi handaki laiba akoi youth ki voice se sidagi akoi holakpa ma ngamgadra haibagi thajaba dum lei democracy sigi magi khwaidagi phajaba machachi kaino hai matamda it allows rooms to correct mistakes soigragadi soigre haiba ngambagi thonga se guts se akoi da laiba masu changne ado democracy na ju mado akoi ayaba piba if you have done mistake soigradi soigre lale aibu ngakpiu haibase masi mioibagi masatne and another we have a negotiation table akoi gi padagraba punna phaminaraga waroshin ama puraknabagi damakta wari sananabagi room je democracy de lay ani makse we cannot expect and we cannot see from this current government ji da koi uba phangdaba sida neba akoi gi protest mayam ama iho mayam ama kholau mayam ama nahasingi mayam ama langna da ise si swai ji da sigi democracy na pi room ani je kwai dagi phajaba masat ni je lairiba laingak sina sasan jina mase misuse towe sina di mausana voice adum laktabane because we are living in a democratic country we have our rights soiriba potu sum thonaba honnabagi hakse lairiba praja myam akoi da lai ona sigi laiba matam sida kwaidagi luribadi karino haiba matam da selecting akoi gi electing a ruler legislature khanbase legislature khalak paje hujik si akoi ji inye kai je aidi sum haining ngaktre selection oina lakpai momom toksil la
are we openly exercising our right to vote as a citizen of India? See a question no more Shigi Nupaze, Shigi Kendra Zidagi Carlo selection. Selective type of democracy ama hairiba misak sing losing duna pamba mi je si oina ko gi select tawraga laibangan bagi phibum mom da sum laksin lakpajina ngasi bharat ki miyam amadi manipur ki miyam akoi je awa phum da ta bane si onto on gi haita ragadi praja miyam akoi je sida democracy amagi kwai shakti leibadi praja akoi jine kenona NSNIM gi founder oibiramba akoi gi ming se founder do da mo adu notaba ngalingai gi ama Z Fizo Fizo na hayam bam leiba numai da bullet ki mahutta paisa hoina kapa aba if instead of bullets in a gun, if it fires with the money, then the revolution will collapse. Rakui je, voters je, ngasi di kay dore, magi hak to exercise to je hanbagi mahutta, koi gi lur hai tare, koi gi sem komla dagi koi gi mitrang sana ba mina koi si pamanna bagi damak to jadu to go sum singsin baje sigi type to singsin lagna bagi damak koi gi money bribe se si achobo issue mo oire e sigi money bribe si ju amu now kamai to holai koi gi illegal oi base legal oi hella e normal oi da base normalize oi hella e how by introducing different kind of schemes. Scheme mayamong puthuraga money bribe se lising ama lising tara kun nai na piba se sigi mahutta hujinga mong scheme moin on thore edana moina sanna reiba koi gi voter ji leiba natraga voter bu chingsin ba magnet se si koi gi scheme moin on thoraga voter jingjida hujik haure manipur da du gi achauba wave West Bengal da Bihar da akoi sigi mafam simakta sigi akoi gi channel simakta so akoi khanna jagi bane matam du da Bihar gi akoi gi nupi da piba akoi gi senpham khara gi matang gi sida adu sumaina illegal oiba democracy gi leiba mana pamjaba mihut khangada base ngasi di akoi gi legal lomda normal oi da base normalization oi halaga voter mayam ama akoi gi singsin na ko na rapasima akoi yam laibak thiba na ba sigumba trap sigumba langje sida praja akoi thonda na bagi damak kupna mikupna hum sukna akoi laiba tawlaiba mawong se yengba mu sange ba akoi na vote pi doi se government si naina bom sange either it may be BJP, either it may be Congress, maybe Aam Aadmi Party. Are they doing for the welfare of the people, or are they are trying to fill up their own pockets? Hujiksi Mantri Mandal Laibaki akogi mihut nena lairiba mayam se ngasi di sigi mihut se phangnu bagi lamje lamada akoi je mayam se akogi botlem ning bagi asama akoi sum yakhul la ise siju another gainu amane sidagi phangi ba akoi shakti sai ai ji elected member amani oiradi laibak semdoga ai laibak ki damukta si na khallaga tholakpa miyojing dudi hairiba tholaiba jing dugi manung khujo kharagaptane my point is adugi power masa nungaina bagi masa gi damakta magi imong manung gi damakta nungaina bagi semgalakpa tholakpa candidate masing na hengalakpa je si moksu agogi laibak thibane myang gi damakta khanba thamoi senga thamoi bu senga gadi honesty is the best policy government na tawngam dabu kari laigi everything can be done by the government that is one in Delhi da Punjab da lakhiba laingak sing prithvi gi laigiba mayam sing gi loin utkrabane government amana karai bok tawngam me je hujik Tamil Nadu da
handak newly elected chief minister TVK gi tawra isi me ba hong mayam ma adu gi matik ngam me ba du tawroi ge aina tawdraga di swai sigi leiri ba mi du gi mi masadu gi thamoi se mi masadu gi sincerity je sini ba swai ji da yam mathau tara isi aduna laksaninge badi matamsu yam phang modo su man de khara ju heng sangdare laksaninge badi akoi leiriba youth singi voice akoi phajana hingan ba ma changi anoba samaj ama anoba layak ama anoba sasan ama anoba bharat ama anoba manipur ama sembai ba sa manipur gi praja miyam bharat ki miyam akoi kaidongoi da ngamoi hai ba se we koi khanmunji impossible is only in the word of dictionary harim if we have commitment we have strong akoi will am leiraba then we can chance akoi hong ngamni hai ba se sida thajam minaraga akoi afaba lainyak ama NEET ki garigi tawriba exam sing si leak ohendaba satra singi khanjariba asa mama mapa gi asabu akoi mapung phan bangamba adugumba akoi satra oibiduna lainyak na madubu thungan minna hotna biduna henna phaba akoi bharat ama manipur ama akoi punna hotna minna bagi akoi mamang lomda sangsin minna si haiba wafam ji thamjaraga ai matang swaida tensin jage thagachari oza ngasi gi